السلام علیکم میرے پیارے دوستوں، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ فٹ ہو؟ طبیعت سا ٹھیک ہے؟ آج یار ویڈیو اپلوڈ نہیں تھی سکی ایسا جیسے گپ شپ لا کے دوست نال گپ شپ. یار ٹھیک ہو؟ فٹ ہو؟ ویلکم ہو گیا، ویلکم. وہ کے دوست ایک کرتے اپلوڈ کر یار. میری ویڈیو اپلوڈ تھی کہ میں ڈسکرپشن لینا بیٹا. ہونی دے لائیو کیا ایک منٹ. مت کریں. ویلکم. لائیو کلائی کر رہے سو ان بعد سرنال سریکی شاعر وارث احمدانی صاحب بیٹھن ان سونے جی سریکی شاعری سن دیا انشاءاللہ بہت پسند ہو سی. وعلیکم السلام بھائی جان. اب کیا حال ہے؟ کیا حال ہے فیصل بھائی؟ ٹھیک ہو؟ خیریت ہے؟ الحمدللہ. تو سب ٹھیک ہو؟ السلام طبیعت سب علیکم. ٹھیک ہے؟ الحمدللہ شکر ہے. السلام ساری علیکم. زندگی دی خیر ہو. کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے؟ خوش او بہترین اللہ پاک کا احسان. ٹھیک ہے. شکر ہے جیسے ہیں تو اصل ادھر کو لینے ہوتے ہیں. ہی جان کو جی خیر ہے. موٹر سائیکل پنچر کی وجہ سے. اچھا چوکھے بندے میں بندے مارنے. صحیح صحیح. لوفر منڈا پان من میں دینو ضرور. یا بارہ لائٹ تم بالا. اچھا تو صاحب ادھرتن گئے ہوئے او بو دوڑے سنو سنگت کو مطلب جی بجائے کیا تھیا ودے ٹھیک ہے. من وہ نہیں مسئلہ وے. خیر ہے. اچھا اجے مطلب پن منٹ ہو جائے سر مسئلہ تھا. سر پن منٹ جی یہ لئی. چیز مار لے کے چائنا موٹر سائیکل اندر پہلے دوسرا موٹر سائیکل ٹھیک پنچر ٹھیک ہے تھوڑا مس چور گیا ٹھیک اوکے ہے. اوکے. وی آئی پی جا جا فارغ ہے فارغ ہے. وی آئی پی بھائی میرا کمنٹ ادا کرو. وعلیکم السلام. لوفر منڈا آفیشل صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ طبیعت سا ٹھیک ہے؟ تھوڑی زندگی دی خیر ہوئے. یہ سر نال سارے بہت اچھے دوست بیٹھن انہیں کو لگی بیٹھی گرمی ہے. دیکھو بہت اچھے یوٹیوبر ہیں جناب اسماعیل خان. اسماعیل خان کیا حال ہے؟ ٹھیک. مجاہد مظلوم صاحب آ گئے نا دن میں آ گیا. مجاہد مظلوم. جی ہاں ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی سرنال وارث احمدانی صاحب سریکی شاعر وارث احمدانی صاحب. بسم اللہ صحیح. کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ہو؟ خیر ہے؟ باغاں جا بنا دا اذان تھی انہیں فیس بک دے تے آپ ایڈ چلا ہوا ہے. اچھا. السلام علیکم. جواب دینا یار یہ کہ وعلیکم السلام. کیا دینے پہ ہوئے؟ وہ بھائی جان وہ پٹھان کیا کیا بک کنے گجا رہے بھائی جان کوئی ہو ویسے ہی 70 80 60 50 تک میں ہوے کوئی چھوٹی ہوے مسئلہ کہنا میرا فرینڈ کوئی مہربانی کر اتے کوئی سویرے ہے ہن کوئی جھٹی چپٹی. سچا نام اللہ پاک دا. اذان تھی نہیں پی اذان تھی گئے تھے ہن کمنٹ کا جواب دینے ہیں. کوئی بھی آ گئی لوفر منڈا دا پہ ٹھیک. اسماعیل کو میرا آپ سلام جڑو دینا. اسماعیل وعلیکم لوفر منڈا السلام سلام وعلیکم دینا. السلام. وعلیکم السلام. کھڑا ایک منٹ رتے آ جا ایسے رانا عبداللطیف صاحب کیا حال ہے؟ نکلتا پہ رانا صاحب تیرے ٹھیک سون ہو؟ گنو فٹ ہو؟ ایک ڈوڑا ہوا کتا سنی من اساں کو للیاں دے بال ہیں یار کی سنا بھائی دے. شرم کیوں کرایا بھائی شرم کیوں گنین کرو سنا دے سنا. بھائی شرم سنا کیوں کرایا بھائی شرم سنا کیوں کرایا سنا نہیں وہ دے دے سنا وہ سنا چاچا دے. سنا 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 اور سنا لے چاچا اورے لوگ ڈے دا بیٹھے تھے تیرے سکھ دے سنگتی ڈھیر ہو سن تیرے دکھ دا وارث میں ہوں ہائے واہ ہائے واہ واہ ہائے واہ کیا ہائے بات ہے کیا بات. جی گندا میں منہ کر دے لائٹ بالا وارث لائٹ بالا اپنے موبائل دے
تابعدار یار بس تیرا اچھا چاہتے ہو مردار ٹھیک ہے چھوڑ چھوڑ سرنال چاچا جمعہ لشاری صاحب بیٹھے کیا حال چاچا ٹھیک ہو طبیعت سب ٹھیک ہے شکر ہے الحمدللہ بالکل ٹھیک اچھا کالنگ ان نون بائی زمان دیپین السلام علیکم وعلیکم السلام بھائی جان کیا حال ہے زمان بھائی ٹھیک ہو فٹ ہو طبیعت سے ٹھیک ہے میرے پیارے بڑے بھائی جان آگن عبدالرزاق بھائی دیپین السلام علیکم وعلیکم السلام عبدالرزاق بھائی پیرے انتیاد کیا حال ہے ٹھیک ہو فٹ ہو الحمدللہ سب فٹ ہوں دھوئی میں ہمیں آج ویڈیو اپلوڈ نہیں تھی سکی ویڈیو اپلوڈ تو نہیں تھی سکی بولا میں کہ چلو دوستوں نال گپ شپ لاگی نوں تے اچھا مجاہد مظلوم صاحبہ دے پین مجاہد مظلوم صاحبہ دے پین اسماعیل کو بولو کہ سب یاد کرو استاد فیاض آ رہے ہیں اسماعیل کو بولو کہ سب یاد کرو استاد فیاض سن کے نہیں پاتی ہوتی وہ آ رہے ہیں استاد فیاض کیرا استاد فیاض کرا یار سے بڑے زیادہ پہ کیا یاد کرے میں کوئی دس یاد کیا کروں ہاں چاہ مک گئی ہے اچھا جمعہ کدے وال گئی یار بس مظلوم مجاہد مظلوم صاحب ان کو کیا پتا استاد یا شاید میں بیٹا وہ تو نے ویڈیو دے دے وہ ویڈیو یار دے تے دے کو کیا پتا فیاض دا یار مارن نہ پیا ہاں کر ہاں ٹھیک ہے صحیح یاد آ پہ ہن سمجھ گئی ہاں ہاں او استاد فیاض کنا تھا چوری ہے بدوں دے اج رابطہ کہانی کیتا تھا لک ویسوں بزرگا تو ایڈو آدا لے رزاق چلے بھائی بیٹھو کو باٹ رونا کو ڈیلیٹ کر مارن گئے تو کیا کیا لکھے باتوں ہوئے باتیں سیم کری پئی بڑی اچھا صحیح ٹائم اور ہوٹل لے اور کیا 34 منٹ چاچا جمعہ ایک منٹ ہم تھوڑا فین ہی دے فرینڈ آیا پئی تھوڑا فین آیا پہ وادن نانا جمعہ کو بولو کہ مظلوم موبائل ہے کوئی اے وہی جڑا گڈا دا ٹورا منگدا وی وہی وہ کمنٹ کی تھی بھئی جرا گڈا دا ٹورا منگدا آدا نا جی جون کپن میں نا وہی باو خیر صلاح کار کی نوجوان سعودی عرب بیٹھے تکڑی دا خوشی اپنا حال سنا ٹھیک ٹھاک ہی میں وہ گڈا والا جمعہ ہائے چاچا جمعہ تیری زندگی دی خیر ہوئے زمان بھائی آدھے پین السلام علیکم وعلیکم السلام بھائی جان الحمدللہ اللہ پاک دے احسان تو سا ٹھیک ہو فٹ ہو طبیعت سے ٹھیک ہے کالنگز ان نون بائی زمان الحمدللہ بھیا ٹھیک ہوں لوفر منڈا آفیشیل ادا پہ ایک شعر میرے نام کر دو ٹھیک ہے بھیا ضرور کریں جو نال ایسا سریک شاعر بھی لے ہی بیٹھوں وارث احمدانی صاحب ضرور سنونے ہیں تے حالی پہلے چاچے جمعے کے نے ایک ڈوڑا سنو کوئی وظیفہ دے چھو ایک کٹ کی نہیں ہندا دا اٹن میں ڈوڑے آکھیا کھڑی کیا آدھار نہیں کشا کنا بھائی کشا سنتا نہیں میں موبائل اور میں سنے ہجر سٹ کے کہنے لگے چچا تو کو یہ جیر دیاں کہ ڈانگا نہیں لگے ٹھیک ٹھیک وہ ہجر دیاں سٹاں کہنے لگے ہجر آپن لگے اچھا وہ کھلتا پہ مجاہد مظلوم وہ گڈالا گڈا ٹورا جرا منگدا آدھا ہے جن جون کپن میں نانا جو مادا گبانے مردارا نکل ایک کھیلتا سنا چجما کھیل کرنے کھیل نہیں دی اچھا کالنگ ان نون بائی زمانہ دے پن میں شازمان ہوں ماشاءاللہ بھیا بالکل بالکل ہون میں کو گا لئی ہے شازمان بھائی میں پہلے بھولیا پیا کہ کیا حال ہے شازمان بھائی ٹھیک ہو فٹ ہو پہلے دور چنگا ہون دا کیرا دور چنگا پہلے والا ہون والا ہوں ٹھیک ہے پہلے والا ٹھیک ہے اچھا میں کو میرے ساتھ تساں کہنے سپورٹ رہی پی ٹی آئی دے نون لیگ دے کہیں دے کان نواز شریف دے عمران خان دے کہیں دے کان ووٹ کینگریس ہو جے کو دل آ گئی ہوں کو دیکھو جی تو پیسے زیادہ مل جائیں ہاں وہ نواز شریف این سال میں سنے 50,000 روپے ایک ووٹ دا دیسی 50 روپیہ نہیں نہ میرے دے منو والا دے ویسے ہی تا فرض کیتا والا دے سو ووٹ ہوں گے سو ہاں اچھا یہ رشوت خور بھی دا اچھا ٹھیک ٹھیک کہیں نا نہیں سنے دا یار کیوں نہیں سنے دا بلا ادھے میں کون دے نہیں ادھے میں کون دے نہیں دے حال مظلوم ودے اے مجاہد مظلوم صاحب اے موبائل ہے اگر سودا کریں تے آون اے موبائل ہے اے او ٹچ موبائل بتا گلنے ٹچ موبائل چلے نہیں تساں اچھا تو اپنے رونق لا گا انہاں اے سہیں اج کل تورا نا کیا ہے
मेरा नाम था जलाली जलाली अजकल है जी हाँ अच्छा अच्छा संगत तो को बोर ना करा मैं हूँ सराकी शायर वारिस हमदानी साहब तो दिल दे पे हैं तो उन्हें कने सराकी शायरी सुन दिए इंशाल्लाह तो को बहुत पसंद हो सी ए सरनाल सराकी शायर वारिस हमदानी साहब बैठन वारिस भाई क्या हाल है खैर है ठीक हो तकड़े हो खैर शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह तुसा ठीक हो फिट हो अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक भाईजान तुसा वोट के गुले सो वोट भाईजान कहीं को ना डिवीजन में ना क्यों वजह क्या है सारे डाकू ही नहीं सारे सारे हाँ मैं सुने तुसा जरदारी दे फैन ही वे आवाम दा भला कोई नहीं सोचा था बिल्कुल जरदारी दे कई मौके तुसा फैन आवे मैं कहीं दा फैन का नहीं अच्छा हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिलावल भुट्टो दी तस्वीर तुसा बटुए च पतिराने आवे बटू वही चोरी थी गए जाए गए इवन वो भी एक्टिंग करवा अच्छा अच्छा जी मारे साहब तो आपको जिंदगी दे विच कदी इश्क दे सटके लगन इश्क या डांगा लगे तू सटके डांगा लगन कौन डांगा मारे सी डॉक्टर ने ऑपरेशन करवा डांगा मारे कौन सी बस कायनात मारे अच्छा मैं सुने दुबे ने टबदे पे हुए तो अल्लाह लोग वट्टे मारे ने सच है वो दिक्का आ गया वो धक्का आ यार खत्म है अच्छा हाँ ढाई पे आ जरा थुड़ा आया हाँ थोड़ा दिखे अंदर के ना ना थोड़ा आया अच्छा ठीक ठीक ते संगत को क्या पैगाम ले सो गांव में छोड़ बजाने काम क्या छोड़ बजे गुजरान दा बना बजाने यूट्यूब पे ना भाईजान गुजरान दा बना दो ये खत्म ही है अच्छा सही अच्छा सराय की शायरी सुनते हैं वारिस हमदानी साहब के ने वारिस भाई कोई लोड़ा सुना लियो कोई सड़क गजल की शहरी यार हाली बंद थी गई वो पुराने सुने हो सारे दे ना ना ये नवे संगति है बेटन एक लोफर मुंडे दे ना एक लोड़ा कर लियो और देखता सही तेरे बाद सजन आख लोफर मुंडा ऑफिशियल तेरी नजर लोफर मुंडा ऑफिशियल आखंडा आवे ता अच्छा मजलूम दे ना लोफर मुंडे दे ना आई भी हाँ वाह 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 भाईजान तेरी नजर है हाँ ये अखी कढ़ी में निकल गई आ देखता सही तेरे बाद सजन थी हाल बेहाल निखरदा पे वाह वाह कोई निखड़े चेते चरखा दे कोई होश संभाल निखरदा पे वाह वाह बनी जिंदगी बुन जा धागा है तंद तंद दे नाल निखरदा पे वाह मैं बोथा वारस जान मेरी मनसा भाई वाल निखरदा पे क्या बात है वाह तेरी वाह मुझा मैं को मार दे सन मेरी मन घन गाल इथई रहवानी वाह वाह मेरे प्यारे दोस्त आगन जाम अब्बास साहब जो कि कोट मिठन दे नाल बैठन ता माशाअल्लाह शहर नाल बहुत मोहब्बत रखदे ते आदे पैन कमाल से मुर्शिद सही मोहब्बतां जाम अब्बास साहब हुण इयो लोड़ा इन्ने दी नजर काढियो जाम अब्बास तेरी साहब मुझा मैं को मार दे सन ना गन जाम बस भाई तेरी नजर है वाह भाई वाह मैं कुछ नहीं पान ये दे ना इथो और अच्छा आ ना भाई आनंद भाई भाई इदो आन भाई ठीक लोड़ा सुने से मैं कुड़ा है मैं सुन साई मैं सुने ना बैठा मेरे ना सुने तो पीछे ठीक है भाई मैं को नहीं जानता हाँ हमारे साहब तेरी मुझा मैं को मार दे सन मेरी मन घन गाल इथई रहवानी तेरी वाह तांग तक जे ढिला सी ने तरह सी भाल इथई रहवानी वाह वाह मेरे हाल हवाल तू सुनता सही कुछ वंडन हाल इथई रहवानी वाह वाह तेरी वारस मिन्नत करेंदे हैं हाथ जोड़ मजाल इथे ही रह वाह वाह कमाल है कमाल संगत क्योंकि अजाना आ गए ते हुन गिनदे इजाजत ते इवें ना अजाना आ गए हुन इजाजत गिनदे अल्लाह हाफिज करें वारिस भाई अल्लाह हाफिज करो सर अल्लाह हाफिज इस्माइल भाई आधा सऊदी वाले पेंट ते भी जाए ठीक है सारे दोस्तों जाम अब्बास साहब और लोफर मुंडा साहब मुजाहिद हुसैन भाई शाहजमान भाई एक के दोस्त हैं इजाजत गिनदो क्योंकि अजान आ गई अल्लाह हाफिज पहले